tun truma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu zungol vein thanga ok ti Portugal rama Gabriela chanchin ani Gabriela chu zudu tak mai ani a zu ai nem deuh ta ka chuan anupui lusai chuan zungol avei mayang ti a hlau hle a zu in chu aban san theinan adil sak thina ama le an fapa George chu ven him thei ram adu ani ti chuan Portuguese thliarkar pakhat media ra lama annuna thil engemo a thleng zur zut maya chu thliarkar chu Africa khothlang lam Portugal atanga thon a darkar khatle achan ve vela hla tuipuya thliarkar ani George chu kumli ani a preschool alu chan ve to angaya ma se preschool alu chan atanga nirei vaklawa chuan akal zom du talo tlat mai ani amuna anwada po in trap chungin George chu atal vaka luisai chuan ti ngai na reng a hrelo Gabriela po in ti ngai na a hre chuanglo zu aruyani anu ni tam vaklawa an chung ko pathum chuan chu thliarkara kholian ber fanchala zinin an lengvel mai maya chu tianga an len vel pa chuan sikul thatak mai thirge ta hung khap hi amu a enteu Jose hi anlopom du don emo iwa enteang te in Gabriela chuan asoma get in honga chuan an pathum chuan an luta Josa alu chuan he sikul hi kadu te in lim takin awa chuta tual zola nopang infiam te amu chuan sikul danga chuan kakal du lo ati a mel te reu te ya ti tak zet mel pu in anu le pa a en chowa akea leiperin sikul danga chuan kakal du lo ti in awa sikul building atang chuan zirtir tu pakhat alo chuaka anu chuan Josa du lo preschool chungchang chu alo hrela zirtir tu chuan Josa chu he sikula hian alu thayang atia te chuan sikul chaplain Antonio nena chumi te chung chu amel riatira chaplain Antonio chu mingil nei tak ani a ani chuan sikul chu Seventh-day Adventist ko ranta ani thu hrela anni chung kwa chu afan kwal puya no pangten satel lo cho an eina munte ako mua classroom te amu tira banga te chuan isuan nundan no pangte zia lowin tar te chu anu chuan amu a hei ngei hi Josalu na tur dik tak ani ti a hreta ngala Seventh-day Adventist sikula alu theidon ti ashiatin Josapo lomin azuanga ani khatna atangin sikul kalnuam ati ngala atapin anwar to ngailo eng emoti nuwa anu chuan kosan ho chu sikul chhong ni na anin khom thin ti ashia a angai poimo hle bok Josa zirtir tu chuan nilai ni zana an tong try in khoma lotel ve turin soma Josa nen chuan anwa in khoma nuam anti hle mai akar le pek zela po Josa tenu fa chu anin khom chunzom zela chumi nuwa apa po tong try in khom na chuan ain khom chan ve ta anu dewa Josa nu le pa te chuan isuan hena an thin lung te hlanin baptisma an changta a hemin nuwa api po in athin lung isuan hena hlanin baptisma achang vele a kumsom panni alo ni in Josa po in athin lung isuan hena hlanin baptisma achang le boka tuna chuan sabat ni in biak ina piano te tingchang le ukulele te atum thin ani tun thleng hian anu chuan Josa preschool trapa Adventist schoola alim sikha achan ala shelo apa le api po in an shrebi kheklo Josa ngei po in thil thleng kha a hrethiam lo thil pakhat ero achiang ani Josa Adventist schoola akalawangin ama nun le an chung konun adang lam ta vek ani Adventist kani hi kalom takzet ani ti in Josa chuan asoi thin tun quarter hian in 13 sabat holom hian Setúbal Portugala Elementary School hong turin atran puyanga ti chuan no pang dang tenun po pathian thil ti theina chuan athak sak theidon ani tam tham tak in thodon awangin lom thu kan soye khati zong kha tun truma rongbol chanchin kan ngai thak thei chu ani